Solok na ini ba maluk sira uti na bene bede doben sira timor wan doben sira au maluk doben sira ini timor ini sira me helior e a Portugal e a Espanha e a Coreia do Norte e a Indonésia e a Austrália e a Inglaterra e a Irlanda e Timor Leste assim Timor Antoma solok na ini ba imihot domin na ini ba imihot como tu falou how am Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Nosso Senhor Jesus Sira. Ita tamana ba domingo badala Uranulo Recém Lima. Domingo, dia 18 de setembro de 2022. Evangelho foi na Fátima, o Evangelho de São Lucas Nen. Dia Hanesane. E a tempo de base Jesus lhe tumba escolante Sira. Ricuida e a emaida atuare nessa san. Rico rona kataknia emane halako nessa san barak. Tangnenia bolu emane o de hus. Sa makhau rona ba o ni hahau. Haktuir o ne serviço. Pasa oing ba oing o se la vele kairtan o ne serviço ne. Emane hanoing i hanialar. Hau ni nain asai karek hau o se serviço hau si haro salos. Fida rai hau la vele. Hus esmola hau moe. Hau hatene ona atu halus musta. Atu ema ruma bele simone te kau. Wanghira hau siktia au ne serviço. Bolutia sira ida bedeve hela nia patrão. Dia dihan ba ida ulu liu. Ordebe hau nia nai hira. Nia tan mina kalen atu sida. Dia dihan fale. Tur la lais kair o nia recibo. Hakerek dit lima nul. Tuli fale nia dihan ba ida selu. Ordebe hira. Nia tan trigo karon atu sida. Nia dihan kair o nia recibo. Hakerek walu nulu. Patrão hahiti ha ema at ida ne. Tang nia hatene morish. Pasa ema mundo nenian hatene morish ba maluk sira. Liu fale ema maromak nenian. Haudian kedas baimi. Habelun malu ho osan bela fofolin. Bahira osane mohotia. Belun sira seisimu imi ia reino rohan lai. Ema nabe hatene haresa sanu ituan. Nisi hatene mos haresa san bara. Imi la hatene kar imi ni osan folin lai. Semak beik tau iha imi lima sa san folin bot. Imi la hatene karik tomatan pa ima selog ni sa san. Semak beik tau iha imi liman imi ni sa san rasi. Atang ida la bela servi patrão ngai rua. Pasani servi ida hodi husik ida selo. En nia se hadomi ida hodi Hawaii ida selo. Imi la bela servi nai maroma hodi servi mos opsan. Awalin do sira lia maksoi. Doben sira. Maluk doben sira. Dali detan domingo da hoje evangelho fofilo fale maita espaço aturar fete atual na falta de discernimento. Maroma que henave maroma halsede bahau hauting halsede ba maroma. Osan henave osan halsede bahau hauting halsede ba osan. O sasan. Hauza osan ba moris. Osan halu hau at say emaliutan. Hauza osan atul haba maroma. Halo bersai atan ba osan, halo bersai atan ba sasan. Hanesi tarafete bebek tiona. Ihane Jesus fano infil fala maita bot kono ba rico. Botida rico ne los bot a. Ema toto capaz li toto rico. Rico de integral nian. Rico de ve holística nian. Rico espiritual, rico material, rico cultural, rico humano. Ne boa dia. Pebo insami ta prática ita nemores rico ne. Hoje tem mentalidade, deve ser humano, né? Rico halu ita nessa haluha antia, osa halu ita haluha antia, ita tahu itanian asli ita fala emasel, ita tahu itanian dia ita fala emasel, buat tidak haluhan antia nema, dalam bara cria problemas bara que ita nem moris, ita la sai matan ona. Nah, ita ada film sinetron bara senhora Sirabalo, família Timor Leste, biar ide independente idamos bara carakalan. Nonton film sinetron ser. Film sinetron Indonesia nian ser para kanorin lições do bucote de baita, o insama o enhira se ita memória se concentra demais ba osa ba sa mundo nian. Buat sa mundo nian hamud fal ita, hallah quando feita de consciência, takat ita ne pureza da consciência ne. Debe justo info hano fal baita. Kata e amores ne botida deve ne precisa sustar debaixo tem deve sa. Lá é mais de nunca deve. Buat tidak rico ne buat dia, buat tidak deve ne malos buat tidak. Se hau precisa do ni hau deve. Mas hau deve intenção ida
Hau debe intenção ida, atu hakman hau nesusar, ida be for debe bahau da kaman hau nesusar, mas depois hau tem emos e a consistência ida e a consciência ida, atu se define falar no tu sansira. Tama de vez quando ita balu debe malo, haluhan malu tia itado. Ema debe ita ba debe vamos da lavar ni lari ku voti da makne. Na ni mori suficiente ela. De forma ita debe, mas ni emos de vez quando toda ela makne. Debe ita tem consciência ida kata. Buat sasane, buat osane, ita mau ali ina veto matulun malo. Hau ia ituan o debe, hau fo o debe. Mas o debe, o tenga no infile fale hau. Também todo precisa ela osan, e todo precisa ela sasan, e todo precisa força, e todo precisa modo, e todo precisa koto at moris. Debe, ita sukat moris nene ho, ita idiak na realidade, mas vemos realidade na vemos tem justifica duni, kata buat be hau ia, buat be hau la ia, kata ne hau ni realidade. Hau ia hau di hau ia. Hau ia ituan hau di hau ia ituan. Hau ia para hau di hau ia para. E a dimensão deve horizontal, que ita kara tulun marus le. Jesus tinha mensagem externa nessa ita kulhe bebek tiona, sempre forma ita nessa orientação que ita nemoris ne tem equilíbrio duni. Ita nemoris tem balanço duni. Ita nemoris ne tem integridade duni. Ita nemoris integridade, ita mosai pessoa integridade. Ita malin do pensare, ita usu graça ato. E ita nemoris loro, ita level servir na maroma, o distribuimos osan. Mas baru dia sana. Tuhan itu Maha Esa, tetapi Tuhan itu Maha Kuasa. Indonesia lihat. Tala para close makna. Emrom makna Deus todo poderoso. Nah, Maha Esa, satu. Tapi Tuhan Maha Kuasa. Kata Allah Yosan, Tuhan ber Maha Esa tonabe, kita lah berkuasa. Nah, quando kita simplifica pensamento humano sana, pronto, kita sai te persona atamba marom makna. Tuhan sim, ya parte economia, parte humano minha má kuasa tu, emana ba minha osan, minha poder. Mas bem meroma ni poder asli da osan minha. Se ita kara stagnado e buat mundo ne pronto, ita habilitan ba osa resolve tot. Ita tá em crise mundo ne, lá da vara kona que heta crise quando va financeiro ne, que tá luhan. Agora Jesus convida ita to level haresa sansera, de maneira mundano demais. Mas bem haresa sansera, de maneira fiarnya, de maneira espiritual. Musik ba buat osanian forma ita atau lorita ba maroma, na for tempo ba maroma, atau for na fatimete inspiração, atau haten usa osana, atau haten usa sasana. Kata buat ida meios, na buat ida fina lah hanesan. Osan sasan meios, medium, maroma fim. Então ida meios, ida medio ne, lorita atau tobi da fim. Buat toto be ia início ne, se ia mos ne fim ida. Osan ia início. Sasang ia início, se ia fim se remata. Buat ida be lah ia início né, lah ia começo né, semos lah ia fim. Nemak maroma de, nemak maroma de domínio, nemak maroma de graça. Desejo bem um domingo de bom discernimento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.